الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip na Allah Ta'ala pamagi nagsaging kaya masa imanto giipman sumasa di itano di pagusain may pantag si kuwagamat tano agama Islam kaan kumanyaging kuto sabut tano kuwagamat tano agama Islam mga loksami mga lato o mga bay mga pagaremi pakataling umakman agyan kaya papakaradian nago paparangayan agyan kaya mga sarwang may pantag kudiran di kaslas-la ko pambatuan sa Mother's Day ay maana niyan na gawi diran di kaslas-la si ko mga luksiran uli na pambatuan sa Father's Day na pagpakatalingumanan si ko mga masa na paparangayanan aging kaya mga sarwang pambatuan sa mga Christian abalat tano ko kapapagingit gana na paparangayan na isanan ini sapar rabat tano agama Islam ubat tano di ipananayani su mga sarwang lagit agyan kaya mga Christian ka ini sapar rabat tanoanan o Nabi Tano Muhammad alaihi salatu wassalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum sadin sa tao apananayan yan aging kuto mga pagtaw na pedesikiran na amay kami katalingum aging kaya Mother's Day na sakatano amang ingran sa mga Muslim pitar unyan pedes kanyan si komya marateya na perawatan yan sira namambuk kung lagi danan apa parangayan na kebalis kanyan apa si sagyan kanan mga tao mga Christian mga tao mga Nasara na sakatano mga tao mga Muslim mga tao amya marateya na adan ay babagay rakatano o agama Islam giuto perawatan tanu nagugiuto pagulutan tanu na anto na kipapantagan o agama Islam ini syukur katanu agama Islam ku kipapantagan tanu si ko mga lugs tanu yan kana na mga sarwang na diran di islaslaan igiran di lagi dini mga masa ina magali sa katanu mga tao amya maratya baaya bo di tanu di kaslaslaan si ko mga lugs tanu mga ina tanu mga amat tanu na igiraan di lagi dini amasa yan kaya mga sarwang na adna tetundo niraan alagi dini amasa aliran di kaslas si ko mga luksiran sa katano ang mga mu'min ang mga Muslim na da ama tetundo amasa abagi tubu iuras nagu gawi aditay di kaslas si ko mga lukustano mga inatano nagu mga amatano umandan na gawi umandan na si ko tenday o kawayabuyag tanong na suki papantagan tanong ko mga luks tanong na rerespektuhan tanong siran na busasilaan tanong siran ay manan yan mga uri panawa na agyan kaya Mother's Day imanto na pinanggilaan tanong ubat tanong roon ay manan yan na mapat ubat tanong siran kapananayani silaslaan tanong sa mga luks tanong si kukini subon drakatan ron o Allah Ta'ala nabu so kini subon drakatan ron o Nabi Tano Muhammad alaihi salatu wassalam miyari Allah Ta'ala si sa Quran mi pantar si ko kapipe etano si kong balaloks yan ko tuwakatar o Allah Ta'ala si sa Quran wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana simbaan yu sa Allah naguuban yu panakuton sa Allah sa may tubuwa shay
nagu pia-pia inyo sumbala aluksiw. Siyanan sa Suratul Nisa. Ay maana diyan na pipian tano sumbala aluks tano. So kipapantagan tano kumbala aluks tano na lagi duto o kipapantagan tano uluan tano, kipapantagan tano kung mga uluan tano, rumurundan tano na kung mga ngalimbabaan tano si kumbala aluks tano. Miyari pa Allah Ta'ala sa Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Siyanan sa Suratul Isra. Miyari wallahu ta'ala sisagyan ka na Quran ay inipaliugat ukad na nakam. Inipaliugat ukad na nakam. Akasimba niyo si Allah Ta'ala. Da asimba niyo ay inuntas kanyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagusukapi piya isisagyan ko tuwang balaloks. Igira ami akat taling umagyang ko tuwa. Minisampay sirana si iko kaloks. Udiin na niyaloks sagyan ko tuwa isa si ikiran. Si ayamanan yan nasuina uli naswama na uban yu kiran di itirwa ubang kakiran itiru agyan kotua katiru amang arata katiru adi ikirat aginawan yan wala tanharhuma na uban yu sirana di ipamasungam wa qul lahuma qawlan karima na tiru anyu si ikiran adu agyan kotua katiru amalimamag wa khfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmah na siyapan yusiran adwa kataong gulada na si isagyang kuto mga limuyan mga limuyo si ikiran sa kalimuon yusiran nagu kapliin yusiran wa qur rabbirhamhuma nagu din yusiran di ipamangnin sa dua sa rilaan siran o Allah Ta'ala kama rabbayani saghira sa lagid agyang kuto kya biay tayran si iko manusia kiyang biyet tarakat tanu o mga luks tanu si iko masa kaitu tanu ay manan yan na ikakalimut tanuran na guinikapdi tanuran kumasa kaitu tanu ginan ipandoon rakat tanu wagamat tanu wagam Islam miyali panu Allah Ta'ala sa Quran ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ini wasiat aman si ko manusia. So kapipiran si sagyang ko tambal aluksiran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Si sagyang ko masay ikaw katarakat tanu. O mga inat tanu. Na titusiran amya kandarasab na titusiran amaka ndadarasag si kumasa ikaw gatiran masa ki kau gatniran si erakatanu orian pamano kinimbot aniran na si erakatanu na papakasusun taniran si kusulod odwaragon aniskurli waliwalidayka ilayal masir na panalamat ka si erakan na gupanalamating kasumbala aluks ka mataan si ikanurakan na magandod. Ay manan yan na si ikanu magandod si ku Allah Ta'ala na sutaw apipipian yan sumbal arloksyan na balasan sa kanyan o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan kanana ayat na ay manan yan na inisubuwa kasimbatan mo si ku Allah Ta'ala. Inisubuyan ni Sera katano na orian yan na initundog yan ng paman kapipia itano si ikumbala alokus tano. Yang kutub mana ikadua ayat, ikatlo ayat na inisubuyan agyang kuto kapananamati tanu si iko na initundugyan ng paman agyang kuto kapananamati si ikong bala luks gianan ika-importante agyang kay kapipi si ikong bala luks ay manan yan ang mga urip ng Allah Ta'ala na kanababu ay di tanu di KPPA si kumbala loks tanu na si ku kapapakataling uma agen kay Mother's Day kapapakataling uma o Father's Day kaamay kaginan idi tanu di KPPA kumbala loks tanu kapaki ilain tanu kumbala loks tanu sama susu at tanuron na ay manan yan na pakasayan tanu si sagyan kay mga
sarwang aginan ipaparangayaniran na inisa para Muhammad alaihi wasallam ubatan usira na prawata si iko mga paparangayaniran ubatan usira na di ipananayani kapakasulod tanu si sagyang kanan katir Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao pananayanan yan so isa kapag tao na kabalis kanian pada si ikiran na upun ka disiran di pananayani amya umamambu agen kaya madros di na siwa kasiran mambu na pipikiran ka kepada ka si ko mga sarwang mga Kristiyan ka inunutan ka na gusyong kadeka agen kanan ayamanan yan napaparangayaniran aya panduan rakatano wagama Islam na lalayon din agen koto adi tanu di ikapipi si kumbala lokus tanu si ko tenday o kawyaguyag tanu tenday o ayamanan yan na kawyaguyag na di tanu siran di ipipian dia ini sa para katano uwawa uba tanu siran di itiro sa mga katiro ang mga rata ini sa para katano uwawa uba tanu siran di pamasunga ka pangalimbabaan tanu si ikiran na gupkiroon tanu kiran agin kuto mga malima akatiro mga pipi akatiro ipakapia aginaweran niya panutul Abdullah bin Abbas at tigin na ayat ay ini turun ada pakambalaga o Allah Ta'ala agiyong kuto ayamanan yan na panduan yanun. Pagkaneron, akatiro Allah Ta'ala ada niya na pakambalaga yan kuto akatiro Allah sa surat Ali Imran ati'u Allah wa ati'u Rasul unutin yusu Allah nag-unutin yusu subuyan ayamanan yan na di kapakai ubaan na makambalagagyan ka na nadua ubaya buwa pagunutin ka na so Allah na di ka pagunutan so subuyan as Muhammad alaihi salatu wassalam kaditiriman Allah agyan ko to gala bakatanong lagi dito mambu agyan ko to akatir Allah ay ikadua aqimus salata wa atuz zakah pamayan dagan yung susambayang nagubagan yung zakah na diyanan kapakai uwa pakambalaga agyan kanan adwa ayamanan niya na isabu ako ko anakaun lagi danan mabuagyan ko to akatir uwa anishkurli waliwalidayk sa surat Luqman panalamat ka si irakan na panalamating ka sumbala aluks ka di kapakai ubaya din ka budi panalamatan na so Allah Ta'ala na din ka panalamatan sumbala aluks ka kaaya katirimaon o Allah Ta'ala na panalamatan ka suwawa na lagi dito mambu panalamatan ka sumbala aluks ka yan kanan at ayat na diyan na nagkapakai uba makambala balag di kapakai uba makambalag so kapugunuting ka so si kuwala na buka pagunuting ka si kusukuyan lagi dito mambo di kapakai uba makambalag so kipamenda ka nakakusambayang na gusukin baga nakakusaka lagi dito mambo di kapakai uba makambalag so kapanalamating ka si kuwala na buka panalamating ka si kumbala aluks ka giyanan kala ikipantag o ayamanan yan na di tanu di kapipia si kumbala alukustanu mialoy o Rasul sallallahu alaihi wasallam si sa hadith ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain so kasusuat Allah Ta'ala na si iyana na mapagpadalam si ko kasusuat raka umbala aluks ka na amay mambu ka surarangi itu Allah Ta'ala lagi itu mambu surarangi itu Allah na si mapagpadalam si kurarangi itu umbala aluks ka umbala aluks amay kababayaan ka umbala aluks ka na lagi nuto kababayaan ka o Allah na amay kararagitan ka umbala aluks ka na lagi nuto mambu kararagitan ka o Allah subhanahu wa ta'ala niya panutulo Shaykhani apuuna si ko Abdullah bin Mas'ud ang yatiruyan sa'altu Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ini isakan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam anto na galabag pagkababayaan o Allah Ta'ala nami alwi o Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha susambayang si ko mga wakto niyan uriyan yan na pitirwakan qultu thumma ay pitirwakan na anto na atman itumundugon na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam birrul walidain so kapiya si kumbala aluks qultu thumma ay
Pitiro akan pamana antun apman itu mundugo natigian tikman o Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah. So atigian so kapran salalang ko Allah Ta'ala. Ini man agem ko to kapakan lebih umbalalux gitu permero agalbab adiso kan jihad salalang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih agian kanan akap pipi kumbalalux adi suka perang salalang ku Allah Ta'ala kan jihad siku lalang ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miya panutulu Abu Ya'la Abu Sutabrani ata rajulun ila Rasulullah wa qala innani ashtahi al-jihad wa la aqdiru alayhi. Ya kata limu ma'amamasi ku Rasulullah alaihi wasallam apitir ya namata anasakan na kabayakan agian kutuakan jihad kabayakan amaka unut ako si ko jihad fi sabilillah ugay datigian na dia kan nagkagagam na ayapitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam hal baqiya min walidika hal baqiya min waladayka ahad hal baqiya min walidayka ahadun in watigian ba'dan malalamba si ko isa kumbala alukska na tigagian ko to sakato mama ayat tigin na malalamba na suinakan nati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam suka pipiin kasi ikum bala aloks ka na gitu na so ayamanan yan na jihad fi sabilillah fa idza fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun ama yatigyan kanggal bakan kanan akapipiin kasi si ikum bala aloks ka naska atigyan na ayabalasian ayatimbang yan nalagi di ka umine haji nalagi di ka ugumya kumra nagulagi di ka bu o min jihad mapad si ko mga tao ang mga mujahidin. Miya panutulpan o Ibn Abbas ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hujjatan maqbulatan mabruratan. Miya panutulo Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas ada atigian amama aya kapigilen yan si ko mbalaalok siyan na pangilelean alimu masusuat si ko mbalaalok siyan igra pigilen yan inunta atigian na pakisurat wallahu ta'ala siirkan yan bagian yan agian ko to lagi ubamine haji agian ko to akep ne haji yan na tiarima na bukia pipian agian ko to haji yan. Gianan ibadas aging koto kapipi si ko ay mananian na mbala aluks. Miya kataling umapan mama si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila Rasulullah faqala ya Rasulullah aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruk. Hay Rasulullah kay subu Allah miya kataling umakusir ka atigyan nakabayakan makibti daw ako magunot ako si ko mga mujahidin na miyaka taling makusir ka kapamangniyakur ka sa musawir na ay inisambagun o Rasul sallallahu alaihi wasallam kalla ka min ummin inwatigan na baad na inaka tiguro sakataw amama uway ad na inakan tiguro Rasul sallallahu alaihi wasallam falzamha fa innal jannata inda rijlaha wa fi riwayatin ukhra ألك والدان قلت نعم قال فالزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam siapang ka na busirbisiwin ka so mbala aluks ka kamataan ak so kasurgaan na si ko palo o inaka miya panutulpan isa tutulan na tigyan na falzamhuma fa innal janna tahta arjulihima panaguntamanin ka so kapipein ka sa ikiran nagu ka serbisyuin ka si ikom balaloks ka kamataan aso kasurgaan na si ikom kababaan o mga palo o balaloks ginan iyamanan yan na kalbihan o di kapipein si ikom balaloks miya panutulpan o Bukhari o Muslim jaa rajulun ila Rasulullah إلى رسول الله فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك miya kataling maamamasi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pitir yana ya Rasulullah antun atigyan titu ay mananian na pupipi anak ay mananian na malaika benar si ko mga tao agin ko to kapipi yakanun
na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam aswinaka. Tikman again ko to sa kataw mama, samaman antawakman. Natigian asinaman, natigian si inaka. Na orenian natikman again ko to sa kataw mama antawakman. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam qala abuk orenian na si amaka. Ay mana namanya katlo matru Rasul sallallahu alaihi wasallam aya pupipian uli na ayaman ay kabanar si ko mga tao sa kapipiron na so ina ang mga bai. Miya katlo niya na matiru. Na uriyan yan na iya ikapat miya aluy o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukma na suwama aka. Ayamanan yan na mala agim ko to di tanu di kapipi si ko mga inatano na gusto ayamanan yan ubukman so ang mga amatan. Miya panutul o Ibn Habban Abu Hakim atan nabiyya rajulun faqala inni adnabtu dhanban 'aziman fahal li min tawbah. Miyaqattaling amamasan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apitro ya nasang natigin na miyakan dusa ko sa dusa amala inawattigin baan na kapakataubatakan na pitro o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal laka min ummin inawattigin baan na inaka tiga gen ko to sa kato mama. Faqala la daattigin na inakan. Qala fahal laka min khalatin inawattigin baan na bubukas ikinakam. Qala na'am tigyan awayattigin. Qala fabirraha tigyan pipiing tigyan agin ko to bubukas ikinaka. Miya panutulpan dilimin du'aul warid liwaladihi ka du'ain nabiy li ummati. Ayat tigyan suat tigyan so pamangani o luks si kuwat ayan nalagidanan o pamangani o nabi si ko mga ummat yan. Ay mana natatarimaan agin ko to pamangani o balaluks. Agin ko to aliran di ki pamangani ni si ko mga watairan. Natatarimaan o Allah Ta'ala agin ko to pamangani o balaluks. Miya panutul ubay haqi. Sadan sa tao man asbaha murdiyan li abaway asbaha lahu baban maftuhan ila al-jannah. Sadan sa tao kapitaan askanyan na pagkababayaan yan na sumbal aluksyan na pelakaanun mapambagian yan aging kutuwalu apaitaw si iku surga. Sa lagi dito mambu sadan sa kagabian askanyan na masusuata si ikum bala aluksyan na mapambagian yan na mambu aging kutuwalu apaitaw apadasan ko ayamanan yan na mga paitaw si iku surga. Na lagi dito mambu sadan sa tao kapitaan askanyan na kararangitan yan na sumbala aluksyan na mapambagian yan aging kutuwalu apaitaw apad ko mga paitaw si iku narakajahannam. Na lagi dito mambu amay kagabian askanyan na kararangitan yan ng sumbal aluksyan na mapambagian yan na mambu aging kutuwa dua apaitaw apad ko mga paitaw si iku narakajahannam. Ganan ikalbihan o aymanan yan na mga di tanu di ka PPA si ikum bala aluks tanong aymanan yan na mga urip na Allah na sulitan di ka PPA si kumbala loks tanu na kesabapananan si sagyang koto kapakasunod tanu si sagyang koto qala Malik bin Rabi'an bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salama faqala ya Rasulullah hal baqi 'alayya min birri abawayya shay'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Miya panutulo Malik bin Rabi'an miya kay sanungan na sisi kami ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya kataling umagyan ko to mama apad kumbuataan o salama na pitero ya na ya Rasulullah baadang panatigyan na alam ba si irakan akapupipi iyakan na si ikum balaluksan ko uriyan o kiyawa patiran adwa kataw. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam away so dikiran diiki pamangniin sa doa dikiran diiki pamangniin sa doa na gusto karilai si ikiran dikiran diiki pamangniin sa rilaan siran o Allah Ta'ala
nagusuking gulalanan si iko mga kapasalan o diin na mga samay iran do kataw ko orian o mga kiyawa patiran mga ayamanan yan na mga kapasadaliran do kataw ko ki orian o kiyawa patiran naskawata na ipunggulalan ka ayamanan yan na so di kaslas laasi kung mga bulayo ka o mga luks ka. Sa din sa bulayo ko mga luks ka, kung kewa patiran na lagi nito mabuhay kung bulayo ka na gusto mga tunganiran, na gusto mga tao, ay manan na mga ginawai o luks ka na lagi nito mabuhay, ay manan na ipang ginawain ka. Mga uri panowa, ginanim niya, ay manan na mga kalabihan, si ko di tanaw kipapantagan tanaw si ko mga lugs tanong. So mga lugs tanong na bapian to na imam babataliran, bapian to na ibatal lugs ka na lugs ka din. Bapia pa no so lugs ka na marata ipaparangayan na mapiagin ko to lingkaw di iking dulunaan. Ayamana na pananamat tanong, pananamat sa manusia si ko kiyaraw tanya na si ikum bala lugsyan na wajib na gupaliwaton aging ko to kapipiin niya na si ikum bala aluksyan. Marata o din na mapiagin ko to aluksyan na paligat si kwata adin yan nun di kapipiain na budin yan nun di kindulunaan sa ayamanan yan na mapiag. Adin na kato na tigyan na inusyama inusi na apku niya na sutamukamang. Na miali o Rasul sallallahu alaihi wasallam ad nasa kato mamam ami problema ko Rasul sallallahu alaihi wasallam siya maiyan na tigyan siya makakal na kuha niya na sutamukamang. Na inisambagon o Rasul sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik sa katigan na gusto tamuka na raki amakam ginan kalbihan o mbala alukustano na ayamanan yan na paligat aging kutwalitan nukiran di kapipiai mapiaging kutwalitan nukiran di ikindulunaan ande din ikaluksiran na ayamanan yan na siyapang tanusiran na gu pipi ang tanusiran asakat tanukman ipupipia si sagyang kutwa mga lukstano ang mga lulukas sa lagi o kia alagaya iran rakatano kia pipi iran rakatano si kumasa ayamanan yan na kaito tano ka udat tanuran na siya pa na udat tanuran pipi ay si kumasa kaito tano na kapakay aditano ayamanan yan na misampay si ko kasasampayan tano si saging kaya masatano imanto. Diyan mga urip na Allah Ta'ala manan yan na kalay arga nagukalay kipantag aging ko to aki mapia aditano di kindulunaan na si ko mga luksan wag kasabapa na si ko kaptigumpia tano si saging kaya dunia nagukasabapa na si ko kapakalendu umur tano si saging kaya dunia nagukasabapan si saging ko to akapakasul tano si ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala sabab pro mga urip no Allah ta'ala na napsumpatan tano buaging kaya bandingan tano sa ayat manapakatalundugon naging ko to mga tao uli na karata aging ko to kaato si kumbala alokas na karata o paparangayan ayamanan yan na di karata o mga tao ayamanan yan na marate paparangayan na si kumbala alokas yan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.